Ribatsera Mafhungo SABC ubva pano Glen Park Johannesburg 2 Mafhungo maurane nga chino chipinga care. That, you know, my brother, remember the day when I told you I went to KZN? I actually went to meet General Mkhonazi. Ramabindu wapala Northwest bo Brown Mokhodzi baphanda komiti ya Parliamentary ine yakosedzulusa mabaribari azojenerera politiki kachipolisa. Minister wa masheleni bo inogodongwana banecheza chipichi cha mgaganyagwama wa shango Parliamentary machero. We will not let Joburg's taps stay dry. Stepping back into the ring. Rilabelesana mbambe ya ubusa chiko cha ekonomia shango la Afrika Chipembe dorobo ya Johannesburg. Ndi matekwana ribatsira Mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na Kalihaye ka Riverpanda. Zazino riliba ka komishini ya madlanga hone muurane wa tsidziruso za buchinyi oimiswa ushuma bo Shadrack Sibia bakonecheza butanzi karalabelese. You know, Chair, when you ask me about the date, I forgot even the day when I got married, Chair. So I really... 2 years, 3 years, 4 years, 5 years? I would say 5 years, 4 years. Okay. That he came to you for the first time? Yes. Okay. So in between, we lost touch. We lost touch in between. So up until now, when we saw him again, but of importance is that when he came to me the first time, I called the relevant person, the most relevant person who could have been the one to firstly vet him, check on him. Even the purpose of intelligence is not only to gather, collate, and it's also to support. They are the ones who must also be able to support the top management and the leadership of the police and say, we can see you are interacting with this person, but please do know, be aware that this person, we are watching him, or this person is involved in 1, 2, 3, 4, so that I know and I'm pre-warned. If I continue, then I'm in trouble. But now, if I don't know, crime intelligence cannot really hold it against me or anyone if they failed to advise themselves. So now, I didn't know that Mr. Shanik has been in conflict with the law previously. And to me, at that point in time, it was not even a priority. Can I just ask you, you said in answer to my question, you said about 5, we settled on 5 years. You said about 5 years, maybe. But then you then said we lost touch until now. Maybe there's something that's missing there. So he comes to the office and he raises this concern with you. You refer him, you call General Khumalo who comes to your office. That's 5 years, is about 20. I apologize, Chair. 5 years, General Khumalo was not the head of intelligence for 5 years. He was not the head of intelligence for 5 years, and I was not a DNC for 5 years. So it's between 2023, after the 1st of July, because it is in between that period. So I'm changing the 5 years thing because I remember, if I was the one who was able to call General Khumalo to my office, which means I was already a DNC. So it's between it would be after July 2023. That's correct. Because you became DNC in July 2023. Yes. But then you say that we then lost touch until recently. So there's something missing in your answer. He came to your office, laid a complaint. What happens after that in your relationship that makes you say we then lost touch until recently? How does the relationship develop? At which point do you
now keeping contact with this person who came to your office as a complainant? The information that he was giving was of a sensitive nature and too complex in such a way that I didn't want to give it to any investigator on the ground. I wanted it to be handled from counterintelligence approach or from intelligence approach. That's why I called General Khumalo to my office, and the two of them sat in front of me, and I introduced Stuart to General Khumalo. I didn't know they know each other. They are all from KZN. So I introduced this one to this one, and then I asked him and said, please listen to him, and they left together from my office. So Matsinabo ndi muhulwane wa tsedzuluso za vhutshinyi o imiswaho shuma vho Shadrack Sibiya phanḓa ha khomishini ya Madlanga na musi ndi ḓuvha ḽa vhuṱanu vha tshi khou ṋetshedza vhuṱanzi afho kha khomishini iyi. Fhedzi zwa zwino ri livha fhaḽa Cape Town kha komiti ya Parliamentary ine ya khou sedzulusa mavharivhari a zwa u dzhenelela politiki kha tshipholisa hune ramabindu vho Brown Mokhotsi vha khou ṋetshedza vhuṱanzi. Kha ri thetshelese. Not guilty. No, I'm asking if you had pleaded. Yes, in a Schedule 6, what happens? Yes, that's correct. In a Schedule 6 or Schedule 5-6, you have to plead, yes, before going to trial. I pleaded not guilty. Yeah, and when you plead not guilty, they would have said to you, you are charged with the murder of so and so and so, Do you understand the charges? You say yes, and then you plead not guilty or guilty, then you say not guilty. So they told you it's murder. That's correct. Which means there was a prima facie evidence of murder. I don't know. No, that's why they charged you with murder. Okay. If they didn't have a prima facie case of murder, they would have changed it themselves into culpable homicide. That's correct. And then witnesses didn't show up. There was no witness. He was very far. When I took this person to the clinic, then this person arrived. Okay. And he later passed on. No, thanks. Honorable Shangwe, proceed. Thank you, Chair. No, thank you. Babu Mkhotsi, this situation is very sad. If, you know, you are a father to your children, I believe, and maybe your family is depending on you, am I correct? That's correct. If I were to give my time to you, that you take this opportunity and maybe give dignity to your surname, give dignity to your family, take this opportunity and come out and tell us the truth in everything, and not try to maybe dodge this thing. Would you take it? The question, would you take the opportunity? Would you take it? Which opportunity to tell the truth about what? A lot of things that are really, really happening. Because you see, there's something I'll tell you. At SAPS, when one has a handler, your behavior is not the same. Number two, you are drawing a picture to me and the South Africans that your handler allowed things to happen while you were under his guidance. For example, it looks as if it's a promotion. You were a, what do you call this? An informant. Then you got a promotion to being an agent. Not by him, not by the first person. By the first person. And this handler of yours knew about this information. So are you telling South Africans that the state doesn't care if you are continuously doing wrong things? It just gives you an... Which wrong thing are you referring to, Honorable Member? Madam Ibra. No. You see, and once something did not happen intentionally, there's a premeditated where I plan to murder someone. Okay. It's a similar thing. Let's stop right there. Yes. Now, let's leave the intention part. I just want to ask you when you continue. Okay. Let's leave the intention part. Yes. Are you saying to me, with what happened, are you happy with how the court conducted this matter of yours in dropping the case? But what was it expected? How was it dropped? Let's go there. I'm saying there was no witness. So the case must be dropped because there was no witness. The person who was going to witness also passed on. Okay. If I take a gun and shoot Honorable Nomvalo here, and it's just me and him, and I take him to
clinic or hospital. What witness? Why would a witness be needed there if there's evidence that I shot the person? I said that I shot the person. No. You see, there You are took the gun person laws. to the clinic, right? Yeah, but there are gun laws. No, leave the gun. Yes. I was making an example. fighting- You fought with this person, Yes. he fell, and then you Intentionally. took him to the clinic. Yes. Is there a need for a witness there? Now that's what I'm saying to you. I think, they say, umuntu okhuluma yi-1, simbiza ukuthi uyahlanya, sangene, uyawatsena. But kasi khuwa umuntu okhuluma yi-1, maybe it's a child, we would say, imaginary child. Yeah. Is there a chance with this handler of yours is an imaginary handler? No, you see, Chairperson, I'm still repeating myself. The committee will not get what is here for. But we cannot accept things. No, you see, and I'm giving you an example, even when you live here with a car and you happen to hit someone unintentionally. I hear Honorable Maneva asked whether it was placed as a culpable or not. And I'm saying the intention was to go and place it as culpable homicide because it was just a fight. Mana. Matsinabo ndi ramabindu bo Brown Mkhotsi ba tshi khou pindula komiti ya Parliamentary ine ya kusedzulusa mabaribari a zwa u dzhenelela ha politiki kha tshipholisa. Minister wa muhasho wa zwa gwama bo Ino Godongwana boli banna khedu khulwane siani la mashumiselo ya masheleni ya muvhuso khathihi na u vhona uri zwikolodo zwa muvhuso zwi khou dzika na u ḓa na nḓila dza u alusa ikonomi ya shango. Vho Godongwana vha ḓo ṋekedza mugaganyagwama wa lushaka Parliamentary matshelo. Tshigwada tsha vhaḓivhi vha ikonomi nga fhasi ha Deloitte Africa vha ri ndavhelelo ndi dza uri mugaganyagwama wa matshelo u nga ḓisa zwivhuya na hu na khedu ḽifhasini dza ikonomi. Fhedzi ikonomi ya lino shango i khou lavhelelwa aluwa nga point nthihi khoma malo lwa miṅwaha miraru ine ya khou ḓa. Vhaḓivhi vha zwa ikonomi vha na mbonela phanḓa ya tshiimo tsha ikonomi ya lino musi ro livha kha tshipitshi tsha mugaganyagwama wa uno ṅwaha wa 2026 matshelo. If we look at forecast agencies, the likes of the IMF and other agencies, even the National Treasury's numbers, we'll be seeing that real GDP growth in the medium term, the next 3, 4, 5 years, is probably going to reach about 2%. Chimwe cha zwitenwa zwihulwane ndi masheleni o salaho kha mugaganyagwama zwine zwa khou sumbedza uri kukuvhanganyele kwa muthelo wa mbuyelo ku khou khwinifhala. Initially the minister had proposed that they will have a shortfall of I think 20 billion. But in November, it was interesting to see that the commissioner was saying they're actually ahead by 18 billion. They were at a surplus by 18 billion. That shows the amount of work that they've been doing around any budget that they have from the government. Chipitshi cha mugaganyagwama cha mahola cholingiswa nga nthani o sanda na mahoro ari kha mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU zwi tshi kwama u gonyiswa ha muthelo. There will be these policy or let's say political party policy issues that we must accept will remain an issue going forward. Ngo ya zwibveledzwa zwi ḓo vha na mbuyelo ya vhuḓi nga kha muthelo wa mabindu. Minister wa zwa gwama vho Ino Godongwana vha ḓo ṋetshedza tshipitshi tsha mugaganyagwama matshelo nga ḽavhuraru. Varengisi va straatani khathihi na matshudeni ngei Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo vha khou ṱahisa fulufhelo ḽavho phanḓa u ṋekedzwa ha mugaganyagwama wa lushaka matshelo. Varengisi va straatani vha ḓivhela mitengo ine ya tou kokovhana fhasi musi vha tshi vhambedzwa na mavhengele ane a rengisa zwiḽiwa afha kha zwitolo izwi. Phuleithi yo dzangelwaho nga vhuswa na ṋama khathihi na zwidzholodzholo a i vhuya phula na tshikwama hune ya ḓura hanefha kha randa dza furaru musi zwo ḓiralo. Varengisi ava vha khou vhelaedzwa nga u nga gonyiswa muthelo hune zwi nga kwama mabindu yavho nga nḓila si yavhuḓi. Re lebeletse taba gore ga ka nyosha ke the more customer di tlo mo chaba and then the price tsa rena le rena ka mo setting ya rena obviously ora re sentse re di nyoshe so that the customer di kgone go ba gona. Ke duma gore vetse e fase ka gore a e ya udimo di customer tsa rena di tlo chaba ka gore le di price re toketsa le rena re reka stock e ra gore
dilo tebe di oketšeile. Matshudeni vhane vha vha kha pfunzo dza nṱha vho ita khuwelo ya uri na vhone vha lavheleswe nga iṱo ḽa vhuthu nga maanḓa kha zwine zwa kwama u sala murahu wa masheleni a mbadelo dza mutendelo khathihi na mafhungo ane a kwama u sikwa mishumo. Ne ke kgopela minister gore a thushe bana ba ba gore ba hloka funding ka taba yang ya go ba lekile information ka go apply NSFAS but re ka sa ba tlogela go ntle ra ba lekile information le bona ke bana ba bangwe ba borena. So ba ba thushe ka go ba fa funding, ba ba thushe ka transportation, ba ba thushe le ka accommodation. Cause le hono a re bolela so go ne ba gore ba thabile ba grailing di allowance go ne gore bona ba nyamile a ba grade allowance a bana dijo mo ba dulang. Vhaṅwe vhane vha renga zwiḽiwa zwa zwiṱaraṱani vha ri arali muthelo wa nga gonya vha ḓo kwamea nga nḓila si yavhuḓi. Loko tivhete to tshuka no ngetela sweswo swi ta affecta ka ku na ti-price ta vanhu lava xavisaka swakudya lahawani va ta ngetela na vona and then na van'wana a hi swi koti ku afforda swakudya leswi swin'wana swa ti-restaurant letin'wana which means hi nge hi swi koti ku xava ti-fast food hi mhaka VAT. Musi zwo ḓi ralo minista wa gwama vho inogonogwana vha khou lavhelela u ṋetshedza tshipichi tsha mugaganyagwama wa uno ṅwaha buthanoni ḽa lushaka nga ḽavhuraru. Mathina ha vha songo vhuya ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na Khalihaye. Rizini khulwane ya musi ro submita dzi CV ndi ngori mishumo i khou konḓa ndi kale ro fhedza tshikolo 2022 till now mara a huna tshithu tshine ra khou tshi wana hoṱhe hune ra khou apply hone. Especially ndo sedza our region hafhano ni Bembe a huna mishumo ro dzhena zwikolo vhathu a vha shumi even if una dzi degree a huna mishumo zwi khou konḓa nga maanḓa so vhathu vha resort to selling dzi cool time na vho masimbani pa Thohoyandou. Vhaswa kha vha sikelwe mishumo ngauri hu khou vha na vhugevhenga nga nṱhani ha u sa vha na mishumo. Hezwo zwithu zwine zwi nga itea kha u tou sikiwa mishumo uri vhaswa hu si tsha vha na vhugevhenga ngo ralo. Mathina zwoṱhe hezwo vha ḓo zwi vhona matshelo nga ḽavhuraru kha mbekanyamushumo ya zwa maramani kha SABC 2. Fhedzi ri tshi khou bvela phanḓa maawaro mararu mahulwane vunḓuni ḽa Limpopo ANC DA EFF vho vha na khanedzano ya nga ṱhahelelo ya mishumo afho vunḓuni. Izwi zwi khou ḓa nga murahu musi vhege yo fhelaho ho vhonala vhaswa vha tshivhalo vho fola miduba milapfulapfu fhaḽa luvhanḓeni lwa Thohoyandou. Ndi musi ri tshi khou amba nga zwine zwa ḓo vhonala hanefhaḽa kha zwa maramani ri tshi khou amba kha ḓuvha ḽa matshelo. Musi ri khou bvela phanḓa hafhu mbambe yo tou ḓiṋea maanḓa tshoṱhe ndi mbambe ya vhuimo ha u rangaphanḓa ḓorobo ya Johannesburg ho ḓiṋea maanḓa tshoṱhe hanefha ḓoroboni khulwane ya Johannesburg uri na ndi nnyi ane a ḓo rangaphanḓa ḓorobo iyi kha ri lavhelese. We will not let Joburg's taps stay dry. We won't accept brokenness as the new normal. We will wrestle our city back from the criminal mafia and return her to those who love her. When you drive through those pothole roads in the darkness, where every broken street light represents a failed promise, I share your despair. It doesn't have to be like this. But it will be if we do not make the choice for change now. I'm stepping back into the ring to take back our city. Not for spectacle, not for drama, but because this city needs a fighter who knows what it takes to win. I am the man for the job. I am the man to be the mayor of Johannesburg. I'm very decisive, and I understand that you need to deal with the cause of the problem, not the effects of the problem. When you look at how government has run things until where we are, it deals with the effects of the problem.
zwi khou dzhia miṅwaha miṋana musi u bva tshe shango la Russia la dzhia tsheo khulwane ya u tshotela shango la Ukraine kha zwine president wa Russia Vho Vladimir Putin vha ri ndi fulo la maswole. Shango la Russia ḽo ḓo tshotela shango la Ukraine nga masia mararu zwine zwa khou dzhiiwa sa u tshotelwa hu hulwanesa kha mashango a Europe u bva tshe havha na nndwa ya ḽifhasi ya vhuvhili. Ми вже видаємо зброю. We are already handing out weapons and will hand them out to defend our country, to everyone who wants and has the capacity to defend our sovereignty. The future of Ukraine depends on every citizen. I decided to conduct a special military operation. It aims to protect people who have been bullied and subjected to genocide by the Kiev regime for 8 years. For that, we will strive to demilitarization and denazification of Ukraine and will bring to justice those who committed multiple bloody crimes against civilians, including Russian citizens. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 15 rand 95 cents, bondo ndi 21 rand 56 cents, euro ndi 18 rand 83 cents, bola yone ndi 1 rand 14 cents. Mikovhe phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $5,128, platinum ndi $2,149, oil singo kunakiswaho ndi $71.69 nga fagi. Matina u bva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana kha vhe avhuḓi. lokola kwa tane zone zokula sa mchashi mari kwana khala machira khori mchamvula khoko bona zidzi khona zone manda unedza dosuka ka percent za fumaro ka spita zone zwa vundula boren la Eastern Cape bona mvura ziri kodwa zona khidza khona na ka zone spita zwa debula zwa shangoni ama traka spita zwa ukobera mchwa makola sokutana hote chakala machira kodwa bona mvura khidza zwa za vera panda no pfefera ka spita zone zwa vodwa ka spita zwa debula ona mvura zila kodwa zona khidza pfefera ka spita zwa ndi zwa vundula kapa ka spita zwa kata shango ndi mchwa makola sokutana hote pizza udibona ntsudzo dzenza one no bakutsimbizira kona mvura dzenza zikopezwa madumbu kasipita zvorezo kata vundula KwaZulu Natal katina vundula boren la Free State nakazvipita zvobono ndi vundula Eastern Cape pene aricha verapanda rodoporo zva zvino arikonekeza dzanthasana zapasi dzikokalwa nga degree Celsius North Africa Shwembe undara kuthoma vundula shila Gauteng na kore kizla kuita 26 pala Carltonville za 27 doroboni ya Johannesburg katina 26 pone bore India Springs chaka vundula ya vundula boren vundula Limpopo na pala kwa mchono bore udopisa puma pala vundula Msina zasika ka doroboni ya Msina zeta 36 katina 36 pone bore India Giani za dopo zeta 31 pone ndi apulukwana unari kwa mchomvura ukubona kazi nespita zvinyi zovunduleni lipedza kavundula bore ndivundula mpombalanga nari kwa mchomvura kila sikubona kasita zori zvo badwa hone yadzasuka ka 37 pala kukuza habisa kuma para na pala Carolina za 28 katina 32 pone bore ndi amombera chaka vundula bore ndivundula na bore ndila KwaZulu Natal kwa mchone bore kizla mvura sikubona kazi nespita zovunduli fedzi zaita 28 pala Olundi za 28 Richards Bay katina 29 doroboni bore ndi Durban kavundula bore ndivundula Eastern Cape ndi mchoma kola songuta hote kaspita zvinyi zovunduli fedzi zaita 25 pala East London za 29 Mthatha kati na 26 pala Makhanda kavundula bore ndivundula Western Cape hafa ndi mchone bore khala makola khobana la kazi nespita zwa vunduli fedzi zaita 30 pala King Williams za 25 doroboni Cape Town kati na 29 pone bore ndi Beaufort West kavundula bore ndivundula Northern Cape ndi mchoma kole songuta hote kaspita zvinyi zovunduli fedzi zaita 27 pala DR za 29 Caravon kati na 27 pone bore ndi Calvinia kavundula bore ndivundula Free State hafa kwa ndi mchoma kola songutana hote pizza zaita 29 pala Frankfurt za 27 Kronstadt kati na 28 upone bore ndi Velko matazno robot petsa ngvundla shine bore ndi la Northwest na ko ndi mchoma kole asongutana hote kaspita zinzo vundeli pizza zaita 28 pala Potchefstroom za 27 Klerksdorp kati na 27 pala Ottosdal matango tangezo vakata fala mucho ndizo zora fazo ni matekona anu tire uda usiku wa vode nda